Ukuhe mweka wa gwikira namba ciaku cia munyaka 6 wikire ucitho boca ni we uri ukwenda ucoke haria amount wikire gatigati ga 20 shillings na 1000 bob ucoke wikire pin yaku tamaka draw ikagwo hau na kira waigirira gikuhuragwo maita na ngiri 5 koguo korwo gwikireire gibau gikahurwo maita na ngiri 5 we ugakorwo wina 100,000 Kenya shillings *675 hash maundu maku magaikara makiri chonjo. Alright, gwiciria Datoyo ne anyita. John wana rumorondo na message yaku. Alright. Rajira Kasarani tuko tuned. Asante sana. Ohoro ugishoka ndenda kwamba kuroroka na screen ne gukuigira paybill number neo turaigirira 483939 483939 account ni mukunyandikira demo wake gishokereria dawa kwamba guka kuheana bonuses cianyu na riu we uigirio draw ya 350,000 Kenya shillings 483939 account name demo wake maundu maku maikara makiri chonjo. Alright, ni dona screen chonjo 483939 riu ri muciri nu ukoragwo brothers tuikoragwo ku. Okay. Twari mugwanja no ni muramerite ni muroka gwetha ni moi baba wanyu riu ri gwetha muyumiririe na mumenye wira ithine twawanjia na ni ndeto yake ha niguo ndaria mundu ucio tari uguo anake ya nini mareruta mitugo miuru ya kuiya rithathie tu imwe ni aruta wira muru muno to mundu ucio yoragire na guhoera anake itu Ngai amahutie mundu atige kuiya ni tondu he maundu mangi mundu bagika na Ngai arathime wira wa moko maku ado hau ne horu riu ujerire retagwa atia we munini wa mwewe ne Rusi gitagwo Rusi wa hua muiruri Rusi wa hua we ndenda wikio guoyo ungikorwo ukiariria mundu ungikorwo wonete tondu andu aya kaingiri ni thia ngeterwa andu ngerwa atiri he muthuri we guku wi kunai wonekaga handu akiurura ukaga gaikara ha na andu aitu ni ega muno agikuyu ni mathia ukona andu tacio ukona mundu ni arutire ahe muthuri tocio gya kuria o muthenya tawe he muthuri we twathire tukirogota handu na muthuri ucio kumbe ni gitaranio atete hagekorwo hena mundu tocio no nyende umwaririe mundu gwitwo Lucy umwira ikoni onete baba wanyu atwaririe thank you shimiro umuthi ndageithia thikiriria ndigatiriri mundu ngikorwo onete baba itu tondu ni njui ndarikuite ni nditikoragwo njitikitie muoyo tondu ni matire mwe kana meri kurota na baba ndimuonete ani menyaga akoragwo mbu ngikorwo onete baba itu ngithie gitsimuni na musamaria mwega akorwo ndamenyaga ni waku tondu igaga etagwo muhe wa munio na imete Kamariara ni ekwigweta ritwa ria kire na igaga ria etagwo mundu wacemanirie nake ringi akirigwo ni nako kwao tondu igaga ni Kamariara kwao imete Githunguri Kanjai mundu ngikorwo amuonete kana wamuoire akiona muthuri na ningi ndamenyaga ni kuimete kuri na andu ake maramwetha turana maithori maingi nugona kaba tungionire kaburi igadire ndwothe ngikorwo onete muthuri tocio haria ri Ngai amurathimie akimurehe na kuria turi na nigetha tumwamukire turi tumwendete turire na mathina maingi tuburagia kuria ngiumbara tungibura no tukire ngikorwo onete baba itu haria aratuthikiriria ngikorwo onete muthuri tocio na mbica io tuonio no atwitire nitugukena na Ngai amurathimie amen. Alright, ucio ni mundu gwitwo Lucy wacho wa mundu gwitwo muhia wa munio na no nyende guikia ihoya mundu gwitwo Chalo ihoya ria mwanya muno Chalo kuri mundu wothe uraigua ruthimi ruru ni njui twi nyumba nene na ni turi wendo reke inde mwire agikuyu ni tigane ni ngome kiingira ni twendaine
na nä ngwenda oe ikinya rä rä angä korwo he må ndå wonaga area ya kwanyu må ndå å taramenyeka å rona tatete gä taranio na angä korwo no ahote gå communicate no nyende å tå rä rie nä waku then no nyende å thiä å ingä re thä-inä wa Facebook ya Maniare Original nä harä namba ä hau no å ndå mä re mbica na WhatsApp angä korwo no ahote kwä gweta marä twa make. This an appeal I'm making kå rä må ndå wothe å ranjigua no nyende kwä hoa ihoya rä rä angä korwo he må ndå wonaga å tete gä taranio wä na må rimå wa meciria angä korwo no ahote kwaria no nyende å må rie marä twa make o tu na å njoere mbica å ngä ingä ra thä-inä wa Facebook Maniare Original fan page nä å gå korwo namba ä hau tia kå hå ra tå ma mbica ä yo na WhatsApp. Andå aya nä marä andå ao andå aya nä gå kå rä andå mamendete tondå nä ndirikanaga må thuri wä ho wakoragwo na gå kå mweha gatå kå yå må thuri wä ho watharä kä irwo nä ndutu cia gä cicing'a na he må tumia woire ithenya rä u na Ngai witå aro må rathima magä å ka makä njethana må thuri å cio rä rä a ndamuonire na ngä ambä rä ria å horo wake ndacokire kuona andå ao mena ikuru na nä acokire gå kä iyä rwo na nä må ndå nginya wä na ciana ciake na nä må ndå warä na må gå nda wake koguo no nyende andå acio tå tige kå meta rä twa rä rä a twanamenyera kå meta å cio nä må gå rå ki tiga nake andå acio nä andå mena bamĩrĩ mamendete koguo akorwo wä na må ndå ta å cio waya thimå ä yo tå ma WhatsApp nä gå korwo tå gä ethera andå aya andå ao na Ngai nä agå kå rathima. Thank you so thank you. Aya rä u we nawe ndenda rä u we å tå raga wethaga kä ng'otore nä wendaga gå kå iga biacara yaku nä wendaga gå korwo wä na å ndå å ngä ka kana rä ngä wä na kanyå mba gaku wambä rä irie gagä kwama å kwandandå ra biacara kana nä å kwenda kå gå ra kamå gå nda kana rä ngä no mbeca ici no å thiä woe å ige handå deposit wambä rä rie gabiacara kana å heo ngari å rutage wä ra nayo ndagå gå tå ma thä-inä wa paybill number nä yo 483939 account name å kå nyandä kä ra ndemwa kei 483939 account name o nyandä kä re ndemwa kei amount wä kä ra igana rä mwe wera å gaikara wä na wä tä kio tondå hiti å igire ngone kana ngone ĩni 483939 rä u rä bamĩrĩ ya må ndå gwä two må hĩa rä u renda må coke mwena å rä å ngä na nä njå he andå aingä må no maramå hoera arä a marerorera njanjo ona maithori macio maruo må rä kä rä ra magä kena kå rä ngä korwo na igongona inene må no rä a gå cokeria Ngai ngatho kå hå rwo ndarama biå Ngai ambarario baba wanyu acokete na Ngai agä kandeithia nä ngoka gä tiguo na tuge Ngai nä okaga Ngai amå rathime na mwä ke wega rä u renda mumä re hau nä må kåni å rä a må kuma nä mco må menye nä atä a kamco ake andå aya moime må ngeithanä rie kanjaä na kå rä a kå ngä gå gwä thokia mbå rå rå thengio må na mwä å mie na rekei ndä mwä re rå cinä rä u å gå tanakoma å kwera Ngai wendo å gå kua nä å gå tå ra muoyo nawe ndå kå nyitwo nä må rimå wa cukari na pressure å koiga kä å ndå kä u kä hatä rä two thä inä wa rä rathi å yo kä kå rehe kä å ndå kä u må ciä gä kinye må ico thä inä wa rä twa rä a Jesu githä tiguo yes ndenda mumagare Ngai nä akå må rathima alright nä njå nä må rä ruta wå ira. Alright, thank you so very much nä tondå wa gå korwo hamwe na ithuä Ngai twakå rathime we harä a å ratå thikä rä ria ä no nä tabarä ra ya njanjo må thoni ngwä ciria hangä å ka må ndå å ngä no ndä rona mathaa ngwä ciria nä å kå ndehera må ndå å ngä no ihinda rä rä ndärenda tu o kwamba gå kå ririkania atä twä na kä ng'otore thä inä wa cheza sita å rahå ra star 675 hash rä u we nawe å rå mä rä ra makinya wä kä re namba ciaku cia må nyaka ithathatå gatagati ka imwe nginya ithathatå no å ciä re å cithombocanie. For example Jeni wa Mbå ciä kä rire atä rä rä 311633 na nä imä te kå rä a Kiambu county rä u agä coka akä gatheka kä baå gä ake o guo kä baå tu rä nä må ndå wä na ciringi 100 maå ndå make magä å ka wega
ndakwĩra ũhũre star 675 hash maũndũ maku maikare makĩrĩ chonjo. Asanti sana. Rĩu rĩ we nawe rĩ he mũndũ wa njĩra ũhoro wĩgiĩ gurubu ĩcokete gurubu ĩrĩa nĩ icokereire andũ arĩa gurubu ĩrĩa yaiyaga yoka kwanũra twa mũnyinyi Gĩthũrai kũrĩa gũgwĩtwo Gĩthũrai 45 nĩ harĩ gurubu yanũraga twa mũnyinyi na gwĩciria ndeto ĩyo nĩ gũkorwo rĩngĩ ĩkĩrũmbũiyo nĩ andũ a mohoro mũndũ wĩtwo Njogu wa Wachira. Gurubu ĩrĩa ya andũ maiyaga twa mũnyinyi kwanũra kũrĩa Gĩthũrai na he mũndũ wanyitirwo na wa mũnyinyi ngoni ĩmwe na ndendaga njerũ agĩkora njerũ mũno ndamĩendaga endaga kaingĩ ĩno hinyĩrĩrĩku. Ndererwo ndamenyithio nderwo atĩ andũ ũici ũcio wa mũnyinyi nĩ ũcokereire na gwatuĩkaga nyamũ icio rĩrĩa oririo acitwaraga kwa rogi. Ndeto ĩyo rĩu nĩ kwendwo ĩkĩrorwo mũndũ ũcio agĩtige kwanũraga wa mũnyinyi. Rĩu rĩ we nawe ndenda we wĩbange oro rĩu thĩinĩ wa paybill number nĩyo 483939 account name ũndandĩkĩre Ndemwa K 483939 account name Ndemwa K wĩkĩrwo draw-inĩ ya 350,000 Kenya shillings. Rĩu maitũ mwega ũhoro waku kwaria na kau rĩu rĩ waingĩra tũgĩthomerwo mohoro rĩrĩa wĩikare oro hau ũyũ nĩwe Njogu wa Wachira wĩikarĩte hau no muona ũcio rĩu athoma mohoro rĩ we nawe ndigũgĩkũhũra njanjo githĩ ti hega ndũkĩrathimwo mũno. Alright, Kameme TV rĩu we are going for a break. Kameme FM commercial news break tũcokererie Ngai twara kũrathima agwĩke wega we harĩa ũrĩ. Kameme TV. Unachopata kwa kufikia malengo yako sio muhimu kama vile unavyokuwa na kujijenga katika safari ya kutimiza malengo haya. Kupata malengo yako kama skiza tune yako, piga star 811 star 631 hash. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Gima ni tupike.